Ramai yang tertanya-tanya sebenarnya Kak Syah ni buat bisnes apa. Jadi dalam video ni saya explain to you guys. First kali saya adalah duta for some of the biggest brand in automotive industry. Contohnya Goodyear, jenama tayar yang korang pakai tu ambassador dia saya. Lampu AES Malaysia. Buy LED projector yang sangat terang boleh pasang dekat semua motor dan kereta. Ambassador dia saya. Jenama speaker dan juga Android player antara yang terbaik dalam Malaysia, Mohawk dan Ambiquad. Ambassador dia saya. Korang grab kereta pakai jenama Vinefrog. Ambassador dia saya. Vokbar, ambassador dia saya. Selain tu saya ada kedai tinted dekat Seri Kembangan dan juga Bangi, Securtech. Jadi untuk korang yang pasang tinted dekat kedai tinted saya, terima kasih, saya hargai sangat korang. Selain tu saya ada social media company whereby saya jadi spokesperson dan saya build account klien daripada zero kepada puluhan ribu, ratusan ribu followers. Contoh akaun yang dijaga dan saya became the spokesperson ialah Fizi Garage, bengkel yang dia punya pomen memang highly experienced dalam local, continental, JDM, semua boleh. Last kali, me being me, someone yang sangat niche dalam otomotif, saya ambil campaign juga untuk jenama-jenama besar. Contohnya recently Nissan, Gazoo Racing dan banyak juga jenama lain for the past 10 years. Untuk tahun ni dari segi ambassadorship, saya ada kekosongan untuk minyak enjin kereta. Yang ni saya nak cari yang betul-betul sesuai dengan saya. Lagi-lagi dengan kerja saya as one of Malaysian female drifter. Jadi mana-mana brand minyak yang berminat untuk engage saya as your brand ambassador, can let me know, hopefully we can work together. Priority saya ialah minyak tu memang boleh perform untuk kereta-kereta drift saya pakai 2060. Jadi if you feel like minyak enjin you bagus, let me try, pairkan dengan saya, confirm boom. This opportunity doesn't come very often because saya punya contract always year by year, and hopefully this year I can find one yang suitable with me. Kak Syah sesuai jadi brand ambassador minyak mana Korang nak tengok kereta drift tu kan, kiri kanan stiker dia minyak je nama apa. Cuba korang komen.